Sayong Rincong Mutia, pemuda Aceh harapan bangsa, bedoh bersatu pemaju budaya, kanun yen resam pemanyang pemaju jaya. Tingku sayong rincong suara, pemuda Aceh bijih ulama, Abdurrauh bit sungguh aulia, Syekh Arrani rigeturi ulama tua. Tiungku sayong rincong melila, pemuda Aceh bijih pahlawan bangsa, turun-temurun mulafun batek kuma, Panglima Polan Jat lazam kesebut nama. Tingku sayong rincong mutia, pemudi Aceh bijih seni budaya. Aceh bijih Sri Kandi bangsa, di bajoknya tien turunan Kut Mutia, Sultan Salatin Cit Kasidro ulama raja. Tingku sayong rincong mutia, pemuda Aceh bijih budaya.